Alright, kagitane kange tugucemania mutegeri wa Miru TV ni thaa mugwanja chia muthenya ntuku ni ya Jumamosi barabange baugaga ni weekendi ntariki ni 14 mweri wa 6 mwaka no jora zwangirizire 25 mukira katho chia mwaja ntere chionde irawe tete na mbere na gwakenera mibango ya Miru TV na nkuruki gututegera ko watogeni itumurike manto urejethire tozagita na mbere ntere mwanya chia nduguru ya Kenya na Kinya kaunti ya Miru ngikurikanagia ntuku anarua kana kagitane gaka nirio munini wa rais Professor Kithure Kindike etetera mucemanio jowe ejirajo kumekana ta empowerment program nare antere chia wote ni mantu tutetera mbere na koja thingatira na tukethera tukuretagera jo bari iki mucemanio jojo mbetekira tabire na report yetu kuma ntere Tigania East ni are mujumbe wa gichugo bunge Tigania East mheshimiwa Mpuru wa Buri akiaria kiri ntuku yawe ijiria kuweza na mbecha chia basari na ugete ate mworoto zwawe ni gutigira kithomo ni gukira ndene gicigo bunge kiu Tigania East kagite na kau Mpuru wa Buri nethiritwe akiromba na kuga ati aritobara bombete kuthiria chukuru cha secondary na batiromba gutonya ndene chukuru cha university batigire ni bakuthithia kosi cha bundi na otea akiaja na ngerekano ya chukuru ya Tigania East TTI ndendo bwera ntobeto Tigania East kwa jumla aye kone kutevya kithomo na ukeria anabetu amen nebwiche bwa muno baba ari kumwako 2013 2017 ndeye kutothiungatiania yonde ndetha kiromo ya kwire ndayo kiria kwa lazima stimera mukuona skulu yenu indekire ira siglo kwa mbianyire tubiciero 2013 2017 ibya Mpuru manto ya kithomo towa Mbasare Fund ya Tigania East ote manto ya kuwaira anabaile ate owewe ngania we mwetonga na orete ke unake pelekire orena kwa nyumba Mpuru nkwera Mbasare kwa ndawera owe okara kuma kenine otenonga utemanga kwa ndawera mbiashetiania ikagairwa karani kagairwa mbio na nkenda kuwa ntubetu utendu kekeke muloko ya support kithomo amen na nkenda obwera antobe kubaboka ana baba iboinyeto eroyo atore benu baba dhiriye mwaka muthiru na betorene baleta bathome vie dene TTI na pesa ziko za serikali na mimi nitaomba zile pesa zikusomeza watoto dhai ndenda weye nana ile wangilidhano siya kuregistaria TTI ngakona chiringilidha tu 3,000 na wale angilijere chowe kufomre loan ilote na marei wa 30,000 shillings na kuthomithia mwana uria ala TTI nkeya ndekuma 2017 na metigire inana manadatu thainde na inana 120 thai indama kumobilize ana banku mnakuwa 1,600 na ndenda mbele 2027 mbele na 6,000 huwa ntuweto takona kuwa uwe mwana uwe mami na mukuru babala akuya utema na mwaro kwaria mucie na mtu muthomethia areo utema na muthako kwaria mucie na mtu muthomethia areo ndendo murete ala TTI kirangarea mananyokwa amuye ngarambecha mwana ora na kinyabe na ndika na kana sendi kana kila nakyo mwana ora kinyabe class 8 inkoyokia nya class 8 mwana ora tonyala atanungwe mechanic atanungwe plumbing atanungwe saloon atanungwe computer ngwe chef atanungwe chionde iliara within 3 months mwana ora akaomba kuyuka kondoka wero kiri akaumira nako achoka ngirie mwe ingoma katiko maloi
Kuma ntere chia tigania East twerekere Monka South Imenti ni aria atongeria na kariba thoko ya Ndarene na bara ni aremi bamarigo ne bachumirite na kuga ate mujumbe wa gashuga bonge ka South Imenti Daktari Shadrack Mweti ni murongo ni kirabo kuga na ugete kana na mbere kuthira kabera gaike muswanda jo marigo mbungene na kuma akothurwa muswanda jojo atombete kuthirwa akejuikia kuringana na kariba bana ndio wonekene kumeneria mujumbe ujo na njira inene sana nikiraba kuga nombete kwethira akiurirwa ari mubonde ba marigo nterezi nikagitana karia barombete kinya muswanda jo marigo jikwandene bunge ya county ya Meru kagitana kare miswanda inge kwethirwa ikiarirwa Jeff Ogituma na tubanganite rogona na njira entariru bamwe batongeria akari na ringi biashara bamarigo kuma Ndarene riri wandine ya boge ta ya Bogaiti kiri gicigo mbunge ga South Imenti ni baumirite na kuga mujumbe wa guntu guko Daktari Shadrack Mweti ni murongo ni kiria baugite bamuringirite kura ni kenda gaike muswanda jo marigo mbunge ne nene untu atithithitie kwa miaka 3 nande ari utongerie ne aturira twaringa kura itwaerirwe mujumbe wetu Dr. Shadrack Mweti na thiorokere akiugaga marigo no we na network na waigua atonya gitino no tipa wa kwenda ki marigo jetu jakenda bwana aria thoko ira nene cia nthiguru cia ome Southern Sudan na kura kungi lakini mwanka na rwetu nengere Dr. Shadrack Mweti kura gwekyo bonaga gwekya thithagia utikia thithagia thoko yetu tutanona mtu ejete kumiariria tutanona MP ejete aja tutanona ngabana nore kondene Ndarene ajete kwariria marigo kana kuthikiria mathina jantu itwije national government ora to presentete kora ni Dr. Shadrack Mweti ni twatu twamwirite na atwira kinya gitara kura gaikia Meru ya marigo ndene ya National Assembly lakini mwanka na arua Meru eu tutana igwa kinya yaretwe ko turenda kwera Dr. Shadrack Mweti kwa twika kare magwa kuga Mr. Speaker sa ni atomane antu bathomi muno obisine ciawe ni atomane aandikirwe nayo na hara National Assembly akathome akithomaga kinyo kithoma no etekere twende Meru ekoro kwera lakini tukwenda kuona marigo yakiarirwa National Government na tutikwenda kweja kwerwa propaganda kaire na kwairwa kaire batu tukunoga kurukia kalibaba ni baugite kinya muswanda jojo na joithira jukiarirwa ni mbunge ya Meru nyuma ya mbunge yeje kugekethira kiariria imerabire magwaja county yeje Assembly yetu ya Meru itwigetwe ibukubangania Meru siore mibwato ba Meru bore mibwa kando bwa makandamia ori mibwa mera ori mibwa majani na kawa turenda kwira Ayubu Bundi na arwa muthenjo na arwa Ndarene thoko nere nene Meru yetu ya marigo itu kwenda kuigwa iri number 1 kana number 2 kwarirwa ndene Assembly ya Meru itwarirwe marigo jetu tuone jake discuss ora mere ko discuss ora avocado kwarirwa na ora kawaga kwari batu tutetikirie kuri revenue ya kairi mwanka tuthithirwe bioro mwanka tureterwa ndoje mwanka tweye tuthithirwe karabatiji ngari kugwe igeswara cibokera marigo bakirikiria ne bakuga murimi wa marigo gutigintu ethirite akigunika nakyo kuma kiri thirikari nene no tumurimi marigo ateja kwa fertilizer subsidy ateja kwa muntu akweja kumutegera utemborea muntu wa marigo nu otheri muntu wa marigo kinya takurima marigo nkorokie miaka 60 na arua muntu wa marigo uteta akwira gikikyo ndonire ke marigo no tugatura ocethero karata ni leaders bara tuthithagia ukethira tirigo mwana atinde athomi kathai ciana ndi mwana atinde athomi na tutiona bia kuria kana bia kunywa ndene nja cietu riu itukwenda gukira kwa marigo ikenda natu tukona gya kuria na gya kunyunyaga na na betu bathoma tweja kwendia irigo ria kwothe ciringi 800 muguri ekwira 300 na 300 no yo tagetete kuthoma kuria na kunywa so na turikane ruterene rwa gikurukia bilu atushughulikire saindi ya marigo tutushwire njira ira tukonaga nayo beye mbega tweja neri kwa thokone tukageta bwa tukagurirwa bubwega tukuromba kinya marigo dia tujaitie bei na inyo kombo tushwira jombo zero variation ntuituje na thirikari nene utike turomba twaga twakuromba na inya ikia mujandara jo na are parliament
marigo jarirwe jora kawaga kwarirwe. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Mutegeri kuma South Menti ndene kaunti Meru turinge gataruge tumwiko twerekere Monka kaunti muturira ni kaunti ya Tharaka Nithi nera nande ochonkoni borabore kite kurekero ni daktari ni bonenia ati gikuo ege Cosmos Mitugo kiomanirie nyuma ya kuringwa buthuku mutwe amona kunoa mbaru inya ni karekare ari kwerekana rathitheru ni ura ari chibu kagita kama wizikana ta Simon Maingi karekare re umereka gintere cha Nairobi ndogo ndene awadi ya Igamba Ng'ombe kagita ne kaka kare antapapa bo baire banyunyaga nchobi ndene ya kirabu kimwe kuringana na muchiejo mototiki Cosmos Mitugo jugete nande izo kuromba kioto kithiro gikionekana nyuma ya gikuo kia mwana wao. Mwere wa Cosmas Muthomi urokwirikana uragirwo retired chief Simon Maingi kuma Nairobi ndogo ndeni awadi ya Igamba Ng'ombe muthenya wa imunthi nuruthiritwo uchunkuni kingo kumenya imbio yo ngwa yatimire Muthomi akua uchunkuni bora bukuruthagirwo mochari ya chuka itongorere twi ndagitari Njoroge nde nkurugamirite pathologist ndagitari wa kurutha postmortem na postmortem yekurika very successive na twanenkanira kwa DCI yathina polisi Hende manto matiko kalibwega nonto andiki mandeto bako kinya mochari ya chuka kuthingatira manto mama anto ba family ya muthugani ruora no retired chibu ibachogiria kuingatia andiki bandeto bagichoga ya kurigeria andiki bandeto kingo batigatanga cha manto mama. What are you hiding? We are not hiding. We have a right. We are not hiding anything. Media kwa nini kina nani? We don't say we have been passed. You draw a badge. Badge ya nini? No, amesema ni wa media. Let us do the badge thing. Nyuma ya uchonkoni bukurekia mwekuru wa mototiki arerandiki bandeto ati uchonkoni burionania mototiki na ringi buthuku kiongwa mwana mbaruinya kuneka ironekania na ringitwe na kinyitwe na kinyiro kibara na naringitwe kongo gageta wakena getho menduro burangata naringitwe kombokana ibu postmortem daktari atwira agwitwa Dr. Njoroge watuika Muthomi na kinyiro na kinya mbaruinya ciaunika anokethirwa maina akuriganirwa kuga alafu watuika kiongo na aringirwe kiongo na kiongo ba kiuga ndagitari aberire kuringana na bura mototiki aringitwe atikithirie thari mwatakwite wegu atigikinyithwa cibitari haraka thaino ndaukiri arukire kuhakikisha postmortem ikuruthwa ipathologist wa thirikari agwitwa Dr. Njoroge na bura ndona in fact Muthomi anakiruthirwa atatikionoka bwa mbere akinyitwe kinyera kibara au ni kambaruinya na ni internal injuries bwachire kiongo kiringitwe back medulla oblongata yaunika kabisa kwina class on the scar. Number 3 utombo bunganite na ndamu nja na nandeni ndagitari aruga kintu teku kuringana ugu aringitwe atikiumba ukara ithaa rimwe kana ndarika 30 ate muke cibitari atikibua ba kiugo chonkoni bamwere bwaruthika gutare na ugunkumania no aburiku na iba gwitiganiria na mpumira ndagitari abanenkera na ndiona utethio thirikari ikurutha fair and justice no to the complainant bonde tukuina bogo gutire bantu corruption eraudhwa na lekons kujukwa na daktari akwandika lekons na twirotie otie corruption ya ruthika ogo ngona success ngona Cosmas Mitugo akawata nini akona justice na family yake arende antu bamuchi wa mototiki baugite babarenda mototiki agwatakire batiri kwa wende nigo nkona at least aki ni kuthithika na Muthomi na family yake bakawataki kwa ngoromba justice eyokwe against the victim nuntu twana toto ndatigirwa tushushu twiri turi grade 9 na kwikange KPP2 ta postmortem ikuruthwa meano tukona justice ikoneka nuntu daktari akwaria mantu free and fair. Kiripotera Meru TV kuma mochari nene ya chuka mbita murimi wa Mbogo.
Ngatho cia mwanya murimi wa mbogo nonto bwa riboti eu kire riboti engine ati seneta wa county ya Meru Kathuri Murungi na rombere kuandamana na bamwe ba seneta areo Fatuma Dulo oleni seneta wa Isiolo, Joseph Kithuku oleni seneta wa Lamu, Eric Okongo oleni seneta wa Nyamira amwe na kamiti yonthe ya Mount Jekaria araba rombere gukinya ntere chelare nikienda kuthithia gikarona akari na kuthikira Mount Jegia maoni ja mwingi jegi muswanda jura Kathuri Murungi aikire ndani ya bunge Senate muswanda ajoegie kweberia miraa kire listi ya ndawa cha kulevya bakiaria akariba ntere chalare barabara na nkero kanyaga gwita maoni jao nibaonanetia ora miraa ithirite kibatethire kire njira kathumba na mono kubatethire kinya kuthomithia ana bao kire Mount Jegia miraa nitumaga mtu akaremo kuona mwana akari na ndene barareganira najo bakiuga kinya akariba ntere iji ponde batethagira bara zena cha kuona tuona kinya nyuma yabo kuthira bagitumira miraa iji magita kwa magita. Tumesema hii nakanda itoe milaa katika category ya drugs, ndio? Ile kwa schedule 2. Si ndio tumesema? As many as of the similar opinion say aye. The ayes have it. Seneta wa Meru Kathuri Murungi na ari munini wa speaker kire mbunge ya Senate ene ne bakinyete ntere na maseneta bange ario Ndula Fatuma, seneta wa Isiolo Joseph Kithuku, seneta wa Lamu Eric Okongo Mugeni, seneta wa Nyamira mwana kamete ya ukaria kire mbunge ya Senate Mtere Selare kuyuke maoni ya mwingi urure kurita kimera ke kamera kire ndawa cia mbogita. Sikia ni gani? Kama muna support, kama mnakubaliana na hiyo mswada ya mheshimiwa Kathuri, yeye amesema miraa sio dawa ya kulevya, haifai kuwa pale, lazima iondolewe. Miraa na mogoka, siri sawa? So mtatuambia kama mtakubaliana na mtueleze ya kwamba miraa haina ulevi. Analeta mswada kwa sababu nyinyi watu wa county ya Meru mmemtuma aondoshe hiyo, muweze kuuza miraa yenyu, mfanye value addition, mupate pesa. Ni hivyo ama sio hivyo? Tuwajua inafikaga kule kwangu. Sawa sawa? Sasa tumekuja kusikiza kama kweli vile inasemekana na kada ndivyo ama sivyo. Ndivyo ama sivyo. Oriu akariba kontuko bakia wakanya barita maoni bainge bone bonekere wetikaniria ate kimera ke miraa na kiombe kwetha kikiritwa kirelisi ya ndawa cia mbogita. Hiyo sheria iondolewe na miraa ipate kufaidi na sio Meru tu, ni Kenya kwa jumla. Ni mmea halali utolewe kwa hard drugs ili uweze kupata soko nchi zile zingine za ng'ambo. Nimekuja kuunga mkono ile senator wetu anapeleka pale kuondoa miraa yetu katika ile kitengo iliwekwa na mambo mengine ya ulevi, iingizwe kama mmea ambaye unasaidia kama cash crop katika Meru yetu. Riu kiria kariba biashara harimi na bonde bakiaria ni bawete ati mantu ya yonde yombete kwithira ya ikiro kimera kike mira kenda kithukwa ni yorongo na boni kumania no koyepo. Lazima utoe njolo. Hatuwezi kupea mchichana. Hata ukikuja na ile mamilioni yote, hata kama ni president, hata kama ni Obama, lazima kwanza kabisa kabla aingie mboma ya mzee, lazima atoe nini? Hiyo sasa ndio inaanza ile uhusiano. Na uwezi pata bibi ya Meru bila kutoa nini? So miraa ni part of our culture. All of earth. My earth is complete. If I am given, well, let me tell you, if I'm given a girl here, I will impregnate her. 87 years. My teeth are intact. I can see my teeth are intact. My teeth are intact. Everything is there. Every tooth is there. So those who are saying miraa is a drug,
and miraa make someone weak is wrong. Kiona kichaa mtu ambaye amefanywa kichaa kwa sababu ya miraa. Ori wendekere arimi na biashara bakimera ke bakiaria ni batumite ntumukire thirikari. Na kitu inaitangwa data ya serikali na iko mahali. Tunataka kujua ni watu wangapi ambao washawahi kula miraa wakakufa. They are discriminating this crop. You are told you cannot bring miraa to our county. That is one. That is one of the things that are affecting miraa. Ni kwamba tukipanua na tukitengeneza mambo miraa iko na nafasi ya kuleta bilioni 100 kwa serikali ya Kenya. You cannot ignore a sector that has the potential of contributing 100 billion katika mfuko wa taifa la Kenya. When miraa was banned, the international community, World Health Organization, which is in charge of health issues, which determines which is good, and what is right in the world. They did a research on miraa, and if you take here in page 11, have one here. In page 11, you see that they found that miraa has no reason why it should be categorized as a drug. Mkiripotera Meru TV kumalare gembena beta mukiri. Tukerekana na manto jegie kemera tuthikire matetaja akari na aria akari kumantere cia muruguma kirua nari ndene gichuga bunge kia Bori ni bachumirite na kwariria manto kathumba jere hapa gukurukira ata karibante izi nikira nande barombete gutigira ndawa ni chigo ikirwa kirimwe chibitari antere izi nikenda bakomba kwithirwa bagitumira kagitene kau akari baba ni bugite batithire tabari na thoko enjaga na yakinande akubatethia na bakiuga thoko era bari na yo munkera nande itumbaga kwithira kinya ikitherua ni ara nande barombete atongeriwe gutigira ni bakubathondekera thoko ya kinande na nkuruki kutheria thoko rero kagitene gaka nikenda bageta na mbere na kugunika takaribange ba county ya Meru mwenda wa Laibuni na Rukondoro. Kariba muruguma wandini akirwe na gicigo mbunge kia Bori ni bachumirite kwariria mathina kathumba yarabona kiariria wakiba cibitari ya muruguma onto bakua ni bwete na mbere bwa batethia muno araba wetete wagiba thoko wa mona stima ntereiu agaibwa gakiri cietu jonto bwangu wira bo Twitter ya muhimu sana ibagusikana na manto jegie county mono wandi yetu tugucokia nkatho muno mberema jonto bwarira bararigite kwithwa bare aja tukuona kwina kaweru kidogo ni ura weru bu na ndi tukuona je ka bukwambirwa manzo jaracokera jakara jaja usinzia kidogo totera menya jonto iturigirite muno kwithwa kuna public participation kenda manzo onda jaraja kwendekana yakethara je na uwazi kutikethara kwina kukara jago kunku chirio kunku chia kweja kwe manzo yange jaro mwanya na ngugi ure bati kwithwa kiritawa so batwe twina munyontero jo kuona ngugira itete bwega muno iwe cibitari yetu jonto rira turigite kwari na kameme gaka ikuona ya kwina mathaka ja maingi muno kuma undu jitenjiri from point ine ya mbo au areri kinya kethwa ni njiro tutiramenya kethwa ega kinyo jonto nyetangiria twae irimwe of which ka stand kara kathithitwe tutikumona ya ka kombo kwa commodity mantu jau so tukongero nyetangiria ingi tuona kwithwa kwina mutaratara ju mwega dispensary dio itwambiririo na irakwa endi latigano ni yore titirwo ngugi buru ira ingi tiakini nture na ira ingi itirwo ngugi batu turatigirwa dispensary yetu etharingithua na ni untu bubu rire yararingithirwe na yambirwo gwitwa ngugi turagwirirwe muno na tuona untu bubu bwega na thirikari rero ni thithitie bwega na ndikyo tukuromba ite na mbere nundu tutukumenya turona jakera rungamira kairi utukumenya na takuragarire ni etangwiria buru nontu kira kiombo ngwiria buru ingeta nkethe ndagitari kunga kundwa ndawa kwa hivyo gutuguta na kutheratheria na kuja kuthithia mantu jorongo wake nontu gutenda gitari uri kukuma yakirwe kwa hivyo tia tuguta ake abati kuja na ndagitari etuguta ndagitari akethirwe kwimenjetire etukundagia ndawa kwitheraua Koloki market na turenda gitakira twauga gitathingatiriro kithithwa gwita imo ciite so kithara rutera rumwe of which nya security na ndete sasa muno bonge ugataka market ugataka makaratasi antoba thoko hizi bare ya kansu ngwetikiba gitete permit ile gitona kwa municipality kwa hivyo bakawajira maratasi aja kukethwa kuna muntu wandiki bukethwa ba
baba tiko benya bena tureni okuboni bakaretwa mambake tia gwikaira rukoro rukeja kuojawa tukathithirwa ka market kau gakethwa kena ga set nyaka tunyomba tukaija tubu antu no bothro bai muntu akiomba gwita tu biashara twawe yes bwingwa bwatega bona ora gukari ora mateja kari ijeka antu ba area je murugoma gutugoti baraga no ntubwa uteke kuma thoko era mberia ntona tikarira tene muno ndona ndagitari bakeja na bakaithia mate na antu bakaithia mate lakini ni mantu jau jatiganirwa ajo koekeja gwakwa aja ugatega turi akwina mwitu ai turi ma mwitu ne muno igwatie nenya eria jo gatega wona igwatie bieku miundene gatega wona igwatie bieku na twagwirwo muno thoko yejete kwambiria aja no ntutethura twembere muno Nkuluki bauretie thirikari otiela ni babwetheria weti na mbere bo bakiwarira bokoneka bo abaguna bo nene nonto au kwina skuru kwina kanisa o au kuriganiria dispensary kwa uyethero ere tumi muno na ina ngugini na muno na batu aja na tweta kitimene tugeta kibiritia tugeta kirua na ndi kutetu na hospitali ngia kweka iri nonga gatuini kwa ni romba retu kukathingatirwa banda manzo jarathithirwo kuthigwa gakakorangi kou mwiriganira akakiro turangi ndoje chinjirwo tukuga from there na ndi tukuromba stima jere rathithirwo ya ringi nayo ni thingatirwo kwa tenwe no ntoito akara tukiuga kamono mono no tukuona fast aid cietu ciambwe kuringana na maisha ura jaithirite ya kiumaga na antu bena wiruba kuona nteto uyu gakinyanire kariu kwa uyu tukuga stiro media ni ga tuchiumiria nkuruki kwa thongoma mono tibitari eu twina wirigiro bwa ikambiri minjitiro kwina creative rengo kyo kuona watchman akandikwa kwina mwegeri omba kwandikwo nturene twina na bathithietie mantu ja medicine stiro bakona ngukyo so i facility kamba kuthithango na mpwe muno batu twatetheka mtuti muno Kiripotera Meru TV kuma Bore mbeta wa Mwende walaiboni Kile ripoti ingine ati bamweba MCA ba county ya Meru nibombirite na kuri Rais William Ruto amwe na munini wa Professor Kithure Kindiki gutigira niba kunenkera Meru waziri yonge kuringana na tongere baba hapa ugete county ya Meru ithirite kinenkerwa mawaziri baire kagita ende kagita na gaka turi na waziri umwe urana waziri wa roje wikeneta Eric Muga kuruki bakiromba nande kuongera waziri kagita ne karaga kaugaruruku ndani ya kanju ya mawaziri irekethero kithithano Rais William Ruto arana ande rombete rais gutigira nako jukia Senator Meru Kadhuri Muronge na kumwethia waziri ndene ya kanjo yawe atongeria bau kaberene barabara igikene ja councillors na MCAs ni bombete kwithiro baina kithurano gikinene aria bombete kwithiro bakiariria utongeria bwa Meru bakiaria ni bombete kwithiro bakiuga ni bakuria president na bakimurikanagia kuma therombwa Meru ithero na CS baire na nande no mworio na bakerekaeria ni batarirwo ngi wokujuria kanyene karia na tunge ni Kadhuri Muronge Imbithwa ndi Secretary General former MCS Caucus Meru aba tuna mushino jo munene muno twantu ba Meru atongeria ba Meru babetagwa na gishongo grassroots leaders kana atongeria ba mashinani former MCS na former councillors ba Meru yonthe bazito kwenda watanira atongeria bangi baraba shemeni yesho MCS baraba thuri baraba ugire Meru itetegibwa githirikari irio thirikari irio thirikari ya William Ruto irio taga Meru bwega ni turomba tutoka Meru bwega batu gitare ya Uhuru Kenyatta ne gitara Mwai Kibaki tetara twena waziri baire ito ari na Kiraitu Muronge na mwira yebe mawaziri gitara Kibaki imakani urongo ito ari na Peter Munyare waziri na Margaret Kobiare waziri egitara ya Uhuru Kenyatta imakani urongo oito kwenda kwera president wetu Uhuru Kenyatta egitarere President Ruto ito kwenda kwera president wetu William Ruto igitarire ya Meru iba muringire kura inginge muno na twari namba 3 Kenya twamunenkera kura 200 ito kwenda ore president ore Uhuru Kenyatta tunenketa waziri baire waziri wetu ito kwenda kumina aretira tutinawe ito kwenda kunenkera waziri yonge Meru umwakara nyambene unge akareimenti imakani urongo no ntito kuona procedure utumira kunenka nembo waziri nara kwa umukomenya ari senator na nenkero waziri urongeta kwa tangura ari senator na nenkero waziri rukora ari MP na nenkero waziri yaba tito kuromba Kadhuri Muronge senator wetu Meru
nanenkero waziri Senator, our very able senator, Kathuri Murungi, akonsindwa gitine kiu na tukamwira ibwega itumucokere nkatho na inya kura hii akwenda 2027 batu tukarungamana nwe na batu itukuga itutam na atukumuromba atukonsindira senator wetu ari wasiri na njensi wetu nuondere akaringithwa buru koguo te siasa iri otukuga murithi endere ruterero nyambene Kathuri ethero ruterero imenti kenda mbere tumba gwikia Meru mbere turi amwe president wetu itukuromana gitwe kinene twa minister twe Kathuri Murungi etitwa supportere president William Ruto igita riria achwaga kura kenda president na umwe uri ori gitugi kiawe ndene Meru ari senator Kathuri Murungi na itukuromba na gitio president wetu batwe kumora tutwire kuma ria thirikari ciambiririe kuthithua Kenya ikugwata uhuru utirio Meru county urekari yethirwa ina minister umwe katukumuromba thaiji atuthurire minister ungi na tukiereka area senator wa Meru Kathuri Murungi nontu nwe barombete nwe kura guku agikuruka a president na kura ciaeja no nyingi sa na antena jange ne jaunda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndinene mutindo jwa kangangi Northimenti Meru TV. Riboti huyu ya MC Mwitonga ni gutwiki agane gutukinyiria muthiazo nteto cietu cia Meru TV thambo gwanja mbithire gikwendagira kagita gake gana ngroki weekend injaga onba mbitaka Dennis mutuma muthomi